Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga mutahod gyud ta sa atong mga leaders, bisan sa atong mga employers or kinsa diha nga labaw nato, labi na gyud mga magtotoo sila, mga Katoliko, bisan pagdili ta swelduhan. Mao nay pasabot ana. Kay ngano man, nahigugma man ta sa simbahan, nahigugma man ta ni Kristo. Ilingi ay mong tupad na sugot kag di swelduhan. Kasagaran nato, mga Katoliko raman sana atong kasagarang mga employers, pero dili gani mayong mosweldo, magyaw-yaw dayon ta. Ang gustong San Pablo, sige yung alagad kay Katoliko ko na matod pa niya. Ang nakadawat gud sa imong pag-alagad, maurasad ang imong isig ka magtotoo, di kanindot ana. Adto naman hinunta magsigig daig ato mga dili Katoliko, mga broad pagita kay mga lagad ta dito niya ang gialagaran ang sweldo, dili ang atong isig ka tao. Mao nay pahinomdom ni San Pablo nya ning dagan dayon siya ngadto sa pag-ingon, ayaw gyud ninyo higugmaa ang kwarta, labaw tanan, ayaw himua ang relihiyon nga paagi sa pagpadato sa atong kaugalingon. Igo ra ba ko anida, sige ra ba ko baligyag slat, minilyo naman ning atong gipamaligya, pero ang atong tumong dili sa pagpadato kung dili sa pag-alagad. Pareha ning atong holy pads nga 10 million ni siya kung atong mahurot og palit kining atong mga slots, ialagad ni sa National Retreat for Priests. Kini sang atong special slot nga investment slot nga DSAP para po ni ialagad sa pagpalit aning ato dinhing yuta niya og maghimo sa tagkulumbari, lain naman sa nang fundraising, ialagad po na sa mga proyekto sa simbahan o proyekto dinhi sa atong kaning LGU. Makatabang ta diri. Salamat ko gahapon, nakasulti mi ngadto ni nakaadto ko sa Municipal Development Council niya ang present nako og makuha ni Mayor mahimo ni makatabang ni pagpadako-dako aning atong daan dire. Ang akong gisgutan, makahimo ta diha dol-duol og mga 5 meter width nga daan. Ingon dayos Mayor, pwede himoong 6 meters. Nako, bitaw no, siya himuan na lang daan ninyo 6 meters na diyang perimeter, kay ug maghimo kulumbari, daghan man ang mga tao nga muduaw unya diha kay daghan ko ng kulumbari. So saktuha ang inyong parking niya sa sudguwa sa sakyanan, kinahanglan unta nga ato ng andaman daan nga dili maproblema. Nindot kayo no nana. So in a way nihangyo na siya nga himua gina ninyo kay makatabang na sa ato dihang problema sa over congested na kaayo nga bahak cemetery. Nya niingon pagani siya, kung makahimo gyud bagong cemetery, mao ginahin makatabang kayo, pero kanang kulumbari makatabang na na. Nya siya nya pwede sad ka na pader nga ato lang i-prioritize ang Tagaliluan anang kulumbari, ayaw lang ng tagalaing lugar kay manganhin na sa niya na magdaag sakyanan mo samot tagka-traffic, may nang dinhis liluan kay kita ray magtuyok-tuyok nga maglakaw rata murag inana ba ang iyang kuan. So pangalagad ang ato sa katilingban, dili ni fundraise sana pagpadato, dili ni continuous ang atong kaning pangitag kwarta kay gusto kitang mupadaghan sa kwarta, kung dili pangalagad na makapahimong hapsay sayon o luwas ang atong
kinabuhi isip simbahan ug isip sad katilingban. Nagtan-aw po ta ana. Kanisang atong investment dinhi para ni sa muhatag na to kwarta. Sabot ra gud ani mura ra gud tani nang huwam, huwamata diha kwarta be tubuan tika. Nya kisa maning atong gitubuan nga atong tagaan og 25% nga tubo sa ilang kwarta nga ihatag dinhi. Atod pa sa akong ubang kaila, dakua anang tuboa pa dire. Kinsa man ni atong gihatagan, ang nitabang nato aron makabayad ta anang atong bayronon nga yuta. Dili pa naigo. Nya ingkang anong tagaan man pa dire nga dato naman na sila. Doon naman sa na sila tagaanan. Kasagaran ana nila doon ay mga pamilya, labaw tanan, doon ay mga negosyo. So doon na sana sila hataganan nga mga taong nagtrabaho ngadto nila. Dili gina para ila kay mga manggihatagod man ni mga tawhana. Kanang mopalit aning atong investment slot, pulos-pulos gina doon ay kasing-kasing para sa simbahan. Kay kadtong mga dili kayo ay kasing-kasing may muna tuon ka ngwarta na padersyano. Ana manaway matud pa diri magsige ra nagpanaway, magsige ra naglalis, magsige ra nag gamit o mga pulong nga dili maayo. Pero kanang mga tao pre atong ni anhi dinhi nga ni remit yano kay siya pader apil ko atong imong kuan disak nako sige ipalista la imong nga diha pa reserve dili pader di ana gidana nako sudan ka ana nako nya wala pa man tay katong contract resibuhi lang na pa din resibuhan ra maura lakaw dayon wa na daghang kuti-kuti ang uban so daghan na pa pero sige lang ato lang yun ang dawaton kay mas nindot gyud nga atong kasing-kasing naa sa pagtabang sa simbahan hutdon taning atong kwarta sa pagtabang sa simbahan aron mahimo gitang kabus nya sugot mo na dili ingna imong tupad lingi ako no ingna sugot kang mahimo kang kabus aron sa imong pagtabang sa simbahan ana hutda gyud ba hutda gyud ayaw gyud binli nindota lagi ana matud pa ni San Pablo mao ginay tinuod nga pagkadato ngano man kay matud pa ni San Pablo ang tinuod nga dato kanang dunay contentment kana bang kontento ka sa imong naani mo ikaw na be katapusan lingi ingna kontento ra ka sa imong naong ingna ka no kay og di na siya kontento sa iyang naong pasabot ana di sa na siya kontento sa ubang mga butang nga naa niya kaya naka-attach mo na sa iyang self-image iya sa nang sigihag usab sigihan sa nang niyag improve hangtod yun nga way katapusan mas stress na lang na siya matud pa ni San Pablo makuha mo tintal nga magkagubot unya naa nimo ang tanang sa tiyang giingon kadautan kalaglagan ma-experience nato ang kalaglagan o kadautan mas stress naman ka mag nervous breakdown gan inang uban tungod anang pangandoy nga sige gyud padaghan siging kompetisyon pero imo nang ipanghatag ngadto sa Ginoo sa mga buhat sa Ginoo dinhi sa simbahan sama sa mga apostoles sige na lang kang kuyog-kuyog sa Ginoo sama nila ni Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Saint Ignacio, San Vicente Ferrer, Saint John Bosco ug uban pang mga dato kay tanan nga namiya sa ilang mga bahandi aron itabang ngadto sa simbahan apil ng ilang kaugalingon unsa may gibati ni Saint Francis of Assisi kalinaw nga way kinutuban the peace that the world cannot give unsa may gibati ni San Agustin my heart has been restless until it rests in you nindota no si San Vicente Ferrer whatever you do think not of yourself but of God di na siya maghuna-huna siyang kaugalingon kay wala kontento na kayo una kung kamo kontento mo ng inyong naong di na mo magpunay usab pasabot kontento sad mo sa inyong kahimtang nya ug naa may sobra ipanghatag na
iapil hatag dinhi simbahan og tagaan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga panalangin material og espiritual kana bang dili mabayran aning kalibutana. Muna kung gusto mong mo invest sa inyong kwarta, hala dinhi na sa atong investment slot nga DSAP. Ug wa mo'y kwartang 500,000 ibaligya inyong balay, unya ang halin ipalit dinhi DSAP. Nya magsige na lang og higda daplisdan ana nya maingon dayon ka nindot na kaya kong feeling wa na jud ko'y mga worry sa kinabuhi. Tagaan gyud mo sa Ginoo ana, pero maro kay ning Ginoo ang imong ihatag dinhi sa simbahan. Kana bang hotdon gini mo hatag ba? Ihatag sa Ginoo nimo ang kasinatian sa pagdawat og gatusan libuan kapilo kung unsay imong gihatag sa simbahan. Ako sa una 20-20 ra gitoy akong ihatag katong second year college pa ko ngadto sa among organisasyon sa simbahan nga gitawag na mo KYO, Kahugan Youth Organization, na ako mao'y ilang leader. Unya 20-20 labing dako 50 gatos para itabang sa among choir katong Kahugan Choir nga karon nahimo ng Streamers Choir na as Guadalupe. 1985 mao to'y akong siging hatag, hurot-hurot yung hatag nya nahurot day akong kwarta. Karon magsige na tag hatag og minilyon, dawat tag milyon, hatag sa tag millions. Kamo nakasuway na mo og panghatag minilyon, panghatag mo diri maayo, ihurot og hatag na makatisting mo anang panghatag og minilyon. Kana bang tunulan ka og aktual nga kwarta nga kuan usa ka milyon kay para imong ihatag? Kana bang magbitbit kag usa ka milyon sa imong kamot nya ihatag nimo? Kana bang magdakag cheque nga 30 milyon nya ihatag lang na ngadto sa project sa simbahan? Kasuway mo na wano mao na kay daw man mo. Ako nakasuway na ko ana, sobra na gud ni mga 200 million ning atong nadawat din sa ato pa lang din ning parokya. Nyag moabot sa nirong atong mga proyekto aperting millions, pero pirming way sulod ang akong kamot empty. Ngano man pirming ihatag ngadto sa simbahan. Kontento ba ko? Yes. Maratol ba ko kwarta? No. Maratol ko og mga assignment, asa ko i-assign? Wa. Maratol ko ana, asa ko i-assign ang pari mabuhi man may bisan asa sa tibuok sektor sa Katilingban. Ang pari ra gyud nga maglumba ang mga tao og suporta namo, labi na gid sa Pilipinas. Kami ra sa tanang tao nganong ma-insecure pa man ko ana nga kung magtinarong ko sa akong pagkapari maglumba man gyud mo suporta. Moingon lang ko diri wa na may bugas. May guway mo hato din tag sa kasako. No. Nya asa mo mangitag tao din sa kalibutan nga suportahan sa iyang panginahanglan. Wow, hastagon driver kabal-habal muhog panas kolekta inig simba kay i-support pare. Asa mo mangitag ingon ana nga tao din nga hulgan ka og buhi pa ka gilimusan na ka. Kamera ano man mura naman sa mga patay gibiyaan naman namo ang tanan. Na siya. So kamo sad nasad mo ingon ana ay lang sad biyae gyud ang tanan, pero ayaw higugmaa ang mga kwarta itabang gid na sa panginahanglan sa simbahan. So kamong namalit og slots, kamong nag-pledge aning atong investment slot nga DSAP, congratulations. Nya kamong uban nga naghuna-huna pa, ilahos na og hatag. Ayaw na mo pagsigig angan-angan. Matod pang San Pablo, ang paghigugma sa salapi mao gyud tinubdan sa tanang kadautan. In English, the love of money is the root of all evils. Kuyaw kay nas tanan. Sige, manindog na ta.